Shubor nakaslem jong Nongtrei Hima. Menteri ketenat ke Khot ke Kya obak wailat Miki Shela hene ke siu la pentip ba ketenat kala yok ban pediang ya ke kai pot jong ka Jingpyrshah benia Halor ke Jingdawa ke Meghalaya EMEI Worker Union. Nongtrei 108 hapo ke jela kidang beteng ya ke jingaki te lamayong ban dawa na ke Sorkar ban ai jing ithu ke bapura ya Nongtrei ban penbet renti ya ke tulop bat Jingpyrshah ru ban Aiti Pynïaid Shaki Kompeni Shimet yaki kali 108 hapo ke jela. Habakren cikla patai kubur ubak wailat uloong badang shen ketenat galayok ban pediang ngakakai pot bat menta kadang bishar benia yaki mat Jingdawa jong Nongtrei. Hadin bala bujeli direktor menta Uram Kumar ulawan ban shimti biang kumu direktor ka NHM bat ngaladep ban lum mi kejingilang bat ngalabatha yu direktor ban Khot Ïakren yaki Nongtrei 108 laong ubak wailat. Kebasak menta kedai bau direktor un Khot Ïakren yaki Nongtrei ban penso syaki Halor ke jinglap ke kai pot uloong. Menteri uloong baka Sorkar kan bu ke kai pot hakmat ki Nongtrei 108 ban shimlang ya karai kumno ban ya chakmat. Shen ngin sepen bet no yakini baro uloong. Last time na marba ngila ong bang ngila don ka study bang ngila pa ngila yo yang tu report jom tu study ngila last time kumba pilatip ba mentala change director jom ka NHM mentala wan biang Uram Kumar te last time ngila de bisong meeting bat tu unsa Khot no yaki te bang nang bangin ya thu yaki yaka neka observation ngani ka you jom ka neka to study. Then based on that, ingin share yaki nangta will put some proposal. Hadin nang tapat ka depend pat haki kumnutin. Pediang. But very soon we'll try to sort these things. Thank you, sir.